babadonsa imali zethu uthola ukuthi ngenyanga ndinabantwana ndizele benze ngicabanga nokuthi ndihambisa abantwana bayeka isikolo umntana oyintombazana benza ugrade 12 nongumfana ngesimo sokuthi imali ndandingenayo ndisebenza inyanga yonke ndihola u4000 ndisikuthiwa ithathwa imali ithathelwe indaba zokuthi kuqhuma amathaya lo mathaya kungeyona mathaya kungama retreat ngazama ukuhlangana nomkhosazana wakhona noMrs bakhona engekho lo mfana ngathi ngizama ukuyobatshena bathi yini retreat banikhombisa iphepha lokuthi la liveske liphume nje linjalo nje iphume ilokuzana amaqophela lana iphume la nje wale ecaleni ikuviviri liqhume kuthiwa khokha wena. Mhlekazi wami siyabulela kakhulu siyathemba into ba ke lo mlayezo uzawufikelela kubo ukwenzela into ba indaba yakho ikwazi into ba iattendwe sibone ukuba kwenzeka ntoni empilweni kosuku. Xolani ke umntana kaGwala insizwe yakaGadebe ke laphayana iyasho ukuthi yayisebenza kule company ehlukumeza ishaye abantu uyakhala ke lana ke uthi cha indlela naye akaphathwa ngayo waze washiya okuthi namanje kodwa ke kusene insolo zokuthi usebenzisana nabantu ukuthi ku hijack ama truck akithi ke into akangayazi engcolisa ke futhi igama lakhe uyafisa ukuthi ke angalithola usizo ngoba manje laba bantu indlela abahlukumeza ngakhona abantu akusiya into enhle neze ngakho ke siyabonga nje kakhulu sibhekiswe media sizoqhubeka ke silandele lolu daba wena nje hlala kubhekiswe media siyabonga uxola mntana kaGwala.